Omukaruru kabanyishengero ko kwatara NRM bendera akantunga mu municipality ka Hwerambundu bwa nyuma yo kubaruka hakiye mucero. Akavuya kakatandikira district ya Ntungamo ayi polisi yatera tiya gas kutatana saba babatandika kurwana kandi bingi bakutazibwo mu kurwanaga noku. Nabwa nyuma baba bebembirwo mnyishengero wa Ntungamo municipality yo na Musinguzi bayishesho mu town ya Ntungamo nuko kutandika kurwana n'ababa batandika kutera Karura polling station ya All Saints Church. Omukavuya kanimwe batera MP yo na Musinguzi bakamato mutwe kandi abahagibe bamwirukangizo mu irwara rukujerana. Change abantu twachende okiba Karuru abakongo mushimogwe mutentunguka twaramizi amasanyarazi enguto tawone girachi egari kenyima teri agenze mu mugongo gwa munne teri agenze mu mugongo gwa mulala baba esimbyo mikwano jange mikwano jabalala naye Ntungamo Akaruru teri kwegamba nto bakagenze mu maso teri tino wasi mbwina twenda kusharamu tuketoreta uniyo na polling station zene zitakashireho twine kuzotaro kutibara Karuru ntumangu twaraverewe konka bakwatanisa ngo bagereki bagere ngo bashaze makaruru kugira ngo barwanise ki inkambi intoro konkito nturaganisa ngo tuzakugenda nawo tuzakusinga. Akaruru katakatirwe Dr. Tango Doi yabanza kurabura abantu butashesheshagama bitu cyabasika. Election should not be a do or die. Okay? It should not be something which one should die for. Konko myanya ndijo muri Ntungamo Akaruru katamburaje. Omuruhama na manyavaira buroko rukayahayana rentebe yo mnyishengero Akaruru yakatera ari mutojo kandi yihayo bururu 3 na mukaga. Ezagwa yanyu ya Ntungamo mwene lizoba ekitwaha chawire no kulega chalenga bataka maternity yihayo 17 kandi abandi twihayo busha ayitwaza kwandikira amakuraga twasigabe byo kwirinda bayongera kwetora district ya Ntungamo okurinda obusinje. Amakuraga shakweri yasurutugusa.